ikaze kuri Fiesta TV. Intambara ni ikintu gisona nabi mu matwi y'abantu. Iyo umuntu yumvisha intambara ahita atekereza urupfu, gusiga ibye, indwara, ubumuga n'ibindi. Hari n'abahita batekereza ku gufatwa ku ngufu. Hari ibikomere abantu bafite byinshi batewe n'intambara. Intambara ni ikintu kibi kuko ubusobanuro bw'intambara abenshi bakubwira ko ari ikintu kibi gisenya kidashobora kubaka na rimwe. Ni kimwe mu bintu birwanywa n'isi ndetse n'abatari bake nubwo bataba bafite aho bahuriye na politiki, ariko intambara ntigira igisobanuro cyiza mu matwi y'abantu. Nitwa Didas, turirimbe mbahaye ikaze. Turi mu ntambara yitwa Russo-Japanese War. Intambara yahuje Abarusiya n'Abayapani mu mwaka w'1904 kugeza mu mwaka w'1905. Uburusiya kugeza uyu munsi mu bijyanye n'ingabo cyangwa se n'igisirikare, Uburusiya buri ku mwanya wa kabiri ku isi mu bihugu 145 biri ku rutonde. Ubuyapani buri ku mwanya wa 8 mu bihugu 145. Ubuso bw'Uburusiya ni miliyoni 17 n'ibihumbi 98 ndetse na 242, mu gihe ubuso bw'Ubuyapani ari ibihumbi 377 na 915. Abaturage batuye Uburusiya kugeza uyu munsi ni miliyoni 142 n'abantu ibihumbi 2021 na 981, mu gihe Abayapani ari miliyoni 124 n'ibihumbi 214 n'abantu 766. Amafaranga atakazwa mu gisirikare buri mwaka, Uburusiya butakazamo miliyari 82 na miliyoni 600. Aya ngaya ni amadolari y'Amerika, mu gihe Abayapani bo batakazamo miliyari 39 na miliyoni 660. Turacyari mu bijyanye n'ingufu za gisirikare. Abarusiya bafite indege z'intambara ibihumbi 4,182, mu gihe Abayapani bafite 1,451. Muri izo ndege z'intambara Uburusiya bufite helikopteri 1,531, mu gihe Abayapani bafite 566. Reka tujye mu mibare turebe itandukaniro riri hagati y'Uburusiya n'Ubuyapani. Mu bijyanye n'ubuso, twababwiye ko Ubuyapani bufite ubuso bungana n'ibihumbi 377 na 915, mu gihe Uburusiya bufite miliyoni 17 n'ibihumbi 98 na 242. Bivuze ko hagati y'Uburusiya n'Ubuyapani harimo ikinyuranyo cya miliyoni 16 n'ibihumbi 720 na 327. Reka tujye ku bijyanye n'abaturage. Uburusiya bufite abaturage bangana na miliyoni 142 n'ibihumbi 21 n'abantu 981, mu gihe Abayapani bafite miliyoni 124 n'abantu 214 ndetse n'imisago 766. Bivuze ko Uburusiya burusha abantu Ubuyapani bagera kuri miliyoni 17 n'ibihumbi 807 n'abandi 215. Ngiki kinyuranyo cy'abaturage bari hagati y'Uburusiya n'Ubuyapani. Reka tujye kuri defense budget cyangwa se amafaranga atakara ku ngufu za gisirikare. Ubuyapani butakaza amafaranga agera kuri miliyari 39 na miliyoni 660 mu ngufu za gisirikare. Aya ni amadolari y'Amerika, mu gihe Uburusiya butakaza miliyari 82 na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Itandukaniro ni Uburusiya bwashyizemo ikinyuranyo cya miliyari 42 na miliyoni 940. Ni ikinyuranyo kinini cyane. Twari twagarutse ku ndege za gisirikare. Uburusiya bufite indege 4,182, mu gihe Abayapani bafite 1,451. Ikinyuranyo ni uko Abarusiya barusha indege z'intambara Abayapani zigera ku 2,731. Za helikopteri twababwiye z'intambara na n'ubundi
Uburusiya bufite 1531 mu gihe Abayapani bafite 566. Ahangaha harimo ikinyuranyo cy'indege 965. Impamvu y'ibi ngibi twagiraga ngo tubanze turebe uko ibi bihugu bihagaze, tugaruka kuri ya ntambara twababwiye hejuru. Murayibuka Russo-Japanese War, intambara yahuje Abarusiya n'Abayapani mu mwaka w'1904 ikarangira mu mwaka w'1905. Wumvisha ibi ngibi tumaze kuvuga, hagati y'Uburusiya n'Ubuyapani harimo itandukaniro rinini cyane yewe kubigereranya biragoye ko ushobora gufata ibi bintu byose tuvuze ku Burusiya no ku Buyapani ukajya kubihuza. Comparison yakugora cyane. Ikaze mu ntambara. Turi mu mwaka w'1904. Mu gice cya mbere cy'iyi ntambara, reka turebe bimwe mu by'ingenzi byabaye muri iyi ntambara. Muri iyi ntambara Ubuyapani bwashakaga kwigarurira igice kinini cya Korea ndetse na Manchuria. Ibitero bikaze cyane byabiriye ahitwa Liudong Mokdan. Ahangaha ni mu majyepfo ya Manchuria ndetse no ku nyanja y'Umuhondo, tutibagiwe inyanja y'Abayapani. Ahangaha habiriye ibitero bidasanzwe. Iyi ntambara yatangiye ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 1904 ikarangira mu kwezi kwa 9 tariki 5 1905. Bivuze ko yafashe umwaka wose n'amezi 6 ndetse n'ibyumweru 4. Intambara byarangiye rwose Ubuyapani butsinzemo Uburusiya mu buryo bugaragara. Byagenze bite kugira ngo iyi ntambara ibeho? Reka mbanze mbanyuriremo bamwe mu bakomando cyangwa se mu bayobozi b'urugamba bari barahangaha kuri uru rugamba. Mbibutse turi mu mwaka w'1904. Umuyobozi mukuru w'ingabo z'Abarusiya icyo gihe yitwaga Nicholas wa kabiri, ubwo yari kumwe n'abandi bakomando nka Alexei Kuropatin, Roman Kondratyenko, Anatoly Stasel, Oscar Gripenberg, Evgen Alexeyev, Stepan Makarov, Wilhelm Wittgenstein, Robert Vlen, Dinovi Rozestevensk. Ngabo bakomando bari ku ruhande rw'Uburusiya bayoboye urugamba. Ku ruhande rw'Abayapani bari bayobowe n'uwitwaga Meiji. Abandi bakomando bafatanyije kuri urugamba harimo uwitwa Katsura Taro, Oyama Ewao, Kodama Gentaro, Nogi Malesuke, Kuroki Tamemoto, Okuya Sokata, Ito Sukeyoki ndetse na Togo Heihachiro. Urebye abantu bagiye kurwana urugamba, Uburusiya bwari bufite 1,365,000 mu gihe Ubuyapani bwari bufite 1,200,000 gusa ku rugamba. Ku isongero Uburusiya bwari buhafite abasirikare b'inararibonye 700,000 mu gihe Abayapani bari 650,000. Dore igisubizo byatanze. Hagati y'ibihumbi 34 n'ibihumbi 52 na 623 ku ruhande rw'Uburusiya barishwe. Abangaba baraza guhura n'abandi guhera ku 47,152 kugeza kuri 47,400 b'Abayapani bishwe. Aba bishwe n'intambara. Hariho n'abandi bishwe n'indwara kuva ku 9,300 kugeza kuri 18,830 ku ruhande rw'Uburusiya bari bamaze kwicwa n'indwara, mu gihe abishwe n'indwara ku ruhande rw'Abayapani ari 21,000 n'abandi 800 kugeza kuri 27,800 ababishwe n'indwara. Ku ruhande rw'Abayapani bafashe Abarusiya nk'imbohe z'intambara. Bafashe 74,000 n'abandi 369 b'intambara n'abasirikare b'Uburusiya. Abayapani bongeye gufata ubundi bwato bubiri bw'Abarusiya. Abayapani barabunyaze. Ubwato 8 bw'Uburusiya bwarashenywe cyangwa se bwarashweho burangirira aho ngaho, mu gihe ubwato bubiri bwafashwe.
ariko ku ruhande rw'Ubuyapani ubwato bwabo bubiri nibwo bwagendeye muri iyi ntambara, ariko ubundi burarokoka. Bivuze ko Ubuyapani bwari butangiye gukora mu Burusiya. Byari ibibazo bitoroshye, gusa finally intambara iza kurangira Ubuyapani butsinze Uburusiya muri iyi ntambara yiswe Russo-Japanese War. Mu gihe amahirwe yagaragaraga ku Burusiya, Uburusiya bwari bufite ikintu cyose bwashoboraga kwifashisha kugira ngo butsinde iyi ntambara, ariko Umuyapani yababereye ibamba. Ibi byatumye Ubuyapani buba igihugu cyari gitinyitse cyane muri Aziya. Nicyo gihugu cyo muri Aziya cyabashe guhangara igihugu cyo muri Europe, noneho nk'Uburusiya bwa Tsar Nicholas. Hari ibihe bidasanzwe byagiye birangiye intambara, ahakubitiwe abantu, amateka y'iyi ntambara ndetse n'ibindi. Ibi ngibi nibyo tuzagarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ni Fiesta TV, njyewe nitwa Didas Turirimbe. Mugire ibihe byiza.